ازول نسوفيسون ونسوفيسون غار تدويل تاكيني اقلا نغالد الفرح دا مقران اكنا دويت كرا يسلن يشدن غار وين دي دارون ذاكي تيزي وزو دي تمورتنا غي تمورت الجزائر ذاكيني ذي تربعتنا غي نحمل تربعتنا دا بخضار يلمزين نادا القبايل لا جياسكا ادنا وين كي يسلنا كي تمدي ذاكيني غاف توزين تساعد سندس زمرم هذا ديكيم زمرم هاد سيولم ستاوي الفايبر جوتا كان ازال 10 دقائق هذا نقدم ذا شو دي سالي ايمايوثن يديفغن امي تمدي ذاكيني امي تورا عندها وليد ناوي كرا يسلن ومن بعد تزمرم هذا تسيولم تورا ودي سوالنا كاين اخر صبر الشطوح صبر وتا الشطوح ايمن نبويد ليسونسيال لاكتواليتي بوساكينيا اي يعني تربعت سين للتم اسونسيال السكينيا تم زواروث داين يعني تربعت ندب خضار المزين ندل القبيل لاجيسكا يشدن غير سيني العافني بن يوسف كود وقاسم عندهم تربعت لاجيسكا تنمهلت لا ديريكسيون لا جي اس كا ديسيدي استخار ذي ليكيب لا جي اس كا سي اوفيسيال يفضوا لهم غفايا اي النظام يفرد ناوي ادناوي غاف تمزدوغين في صدمن ذلولو في العباد ما كاين سنت مزدوغين صدمن في اللسن تاكارا لا بوليس نعطي مسولتا تسوفغيتنيد فانا داوين تمزدوغين قاهدنا كنقارنا كنيس السبر عنا الصباح واصو معنا سفرنتنيد يلاق هاد الحوت تمثال اكنيلاق المعناس يلاق 6 ويلات كل يوم هادي ويل حقيس اكن ستيفكا القانون اكن ستيفكا الدروا اكن ستيفكا ان يزرفن هي ادو غير وين يعني تربعت ندب خضار لا جي اس كان يفرض ثم دي ثاكيني هم يجون ولغون صور تنمهات لا ديريكسيون لا جي اس كان يدينا باللي ذاين سي اوفيسيال تربع لا ديريكسيون لا جي اس كان ديسيدي تشوفها الى عافنا كاينين يتزرم ساعه تمثل تورا دي شرع ايمين كنت زرام سوات فن نقدر في يغلي السكينين نورمالمون غير توقد من غير وخا شرع البروكيرور دونك السوفود كتيدنا هنا كتولي لي كومونيكي لا ديريكسيون لا جي اس كا دونك لا ديسيزيون est désormais prise et de façon irrévocable au sein de la direction Kabyle. Les noms des 2 employés du club, Lies Ben Youssef et Jouba Oukassi, sont définitivement rayés de la liste des effectifs du club. Aussi, la direction du club se réserve dorénavant le droit de demander des dommages à quiconque qui portera atteinte à la notoriété et aux couleurs du club. D'autres mesures disciplinaires et de contrôle des comportements seront également prises immédiatement pour prévenir tout manquement de respect au club ainsi que toute intention de nuire à celle-ci. دواكيني هم ايدولهم ايديفون صغور تربعت لا جي اس كان ايدينا نيهم وخالسين اكو بن يوسف بقى على خير وتعودنا لها هذا ديكين ذي تربعت لا جي اس كا ماذا الا القضيشات النظام ادنو فلاس إمارات دناوين يدون اياكينهم اين يفين يبغي غادا دوغالا غادي غني نغ الخبار ويسين ذاين يعني اكاد تواليم ذاكينين ذاين يعني في مزوغين يغورك شمن الطاس العباد ازال السلفي شمن تمزدوغين كاين بلا القانون طفنتنت كل يوم يبوي يكشم ارزانتي بورا طفنتنت ثقارا اما ذي واد فالين اما ذي بوعيد اما ذن النظام ثقارا تواسو فوند ستاويلات تمسولتا كانت تزرم يدي بوين التساويلات يدي بوين لي مويان نيسيسار باش هذا
هذا سوا السفران مكوانا كاينين كتسوالي من التصويرات كاينين بغيتي تساوي الانترنت انت الدوله السفران تساوي لا تينس باش هذا دار في تيلوفا غير وين الى اخر وكن الى اخر يفرض تمديد كاينين الساعه كاكين تفرض يفرض لو كومونيكي الولايه تيزيوزو انت دينا dans le cadre de l'évacuation des logements en cours de réalisation dans les daïras de Tizi Ouzou, Dra Bekhda, Dra Mizan, Bourni et Wagnoun et indûment occupés, 6730 logements ont été libérés grâce au recours à la force publique et à l'attitude remarquable de nombreux citoyens qui ont condamné vivement cet acte. L'opération d'évacuation qui a beaucoup agréé aux populations de la wilaya s'est déroulée dans d'excellentes conditions. دوكيني في ما تبغى هذا اول فلاس ما تبغى هذا السولم خلاص داكينين باش ادوين اول لو تم تبغى ما في مزدوغين كاينين باش يتولى تمثال تم كاينين ما استعرف مثلا خاطر كاينين تعجب يعني انك ازال 6000 وشحال 6730 خامن الزدمن يمدن باش تنطفن امشي يعني امشي دلا ولكن دونك تورا انا عديت واخيلا سوالد امل تم زوالو تيدي سوال دائما ذي ليون اسنسل لي امل دا شراديني غفايا ازول لك انا محمد ازول لا سلامة امل لم تتسيلي صبا الله يسلمك صباح الحمد لله كنو ياك صباح والله صبا الحمد لله اخلاق تورين في ذا ليميسيون دونك سليد لي تيم ناضي شو واش اللي غاشني كارجي غامي تفوكر ساولا فوالا طريب نهائيا الا يساولي دمورادو قبل دائما في السته د الوقت اللي يبدا باش نلونسي ليميسيون يساولد خدمات باش يرجعوا من بعد يسيول يكوبي واخيلا بون معليش نورمالمون ارجن دائما اما ردي لي ليميسيون 6 و 5 دقائق 6 و 10 دقائق رجن ويدي فانا دي سيولن ادنيني ذا شي لاند ما ينوت ومن بعد اهضر على روحك فوالا لا سلامة ما امل دائما دي ليون امل ليون غير تساول تولف ليميسيون كي ديدنا تنركز اول غور ما امل دا شي تبغى تداوي انا طلعت في ليكسكلوزيون كي بن يوسف دو باسي هذا ان اكسكلو صاي سي اوفيسيال سي اوفيسيال ندخل في الناس سي اوفيسيال ماشي لا رومور سي اوفيسيال لا جي اس كا ديف كان كومونيكي كاينين ما تبغى تدوالي مثلا كونيكتي يوتيوب نخدم ميثود هنا دونك سي اوفيسيال سي ان كومونيكي لا جي اس كا Eh ben, c'est une exclusion méritée. خاطر GSK قسمي تيكزيستي يديروا التست ديال تودي تسالي وانا تسامس سي فري سي نورمال هذا هضرنا في لا جي اس كا الناس كويس ولا مديسنا قامك لي ستوبيفيون الناس دلعيب شويه هذا الصح bah là mais صح ils ont bien réagi ils les ont exclus c'est tout c'est une bonne décision voilà absolument بعد voilà كاخر ça va servir à des leçons ويا راه نخدم انا كنا نخدم شو نتراجعون جوستومون تورا كرزات اننا الكومونيكي تشوف انا كي اننا كذا ساون تورا ونتسمي حاله يون هذه يسفسد الصوره لا جي اس كان غير لوبينيون الى كل يوم هذه فهمي مانيس يورا ميم دي بورسويت يون ما يسفسد الصوره لا جي اس كا يلعب في لا جي اس كا هذه يسفسد هذه يخلص هناك تشرع وين الذكرى كانت الشمسة تكسن سي تو فكن سافا سيرفي دي ليسون ميم ويا ميم اما كاتما نكون اوني كونتر سا دوكو فوالا وين يغلطن غادي يخلص فوالا ابسوليومون طون ميو ابخي تو لان لي جوور نظن سي با غراف داوينا نظن بيان سور لا ديجا ذاك فوالا جيسبر دي سيوال يساول بالوقت غير نلونسي ليميسيون زمير غير هذا سر غير دونك نكمل ليميسيون غادي يعاود
فوالا. هكا هي كانت اللي ما راه في الاوني في لا بروشين فوا ان شاء الله. تنمرتي امل ميرسي بوكو من تسولو جاك لهنا روح دوايا صح ميرسي. دونك اصوات مراد فانا دي السولو قبل ما يفضل دي يعاود بورتون يزراني غاس الى سيول غاف 6 دقائق سول سورتي نتكمل كسالنا اون اتوندون دي السول وغات نقول السكي غني اين لان كومام سي با دو موفيز نوفيل كان دونك en plus donc la décision à qui la GSK d'exclure les 2 joueurs il est quand même وين العالم ديال لا GSK الا ماشي شي طوح كان تصلح واجي سيلين كما اخشي اكيد سواليم ديال المزيه كاينين الانترناسيونال بي 15 de la GSK الميليو مزيان دونك ديون ايديو فرارن ذي تربعت لا GSK نتمنى يكمل دونك الساكنين هذا مراد يسولد فوالا. الزولة مراد العسلامة. الو 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 ولاش الصوت في الصوت مراد ديزولي ça un problème de son. الو ومانسا الا سلامك مراد دام كتسيلي صافا والله الحمد لله ربي شي صافا كما والله صافا الحمد لله هادشي غير كتسيلي ضاكوي اقلع الحمد لله ربي كان اللي حالك غريبه با وين خلاوي نكون دي غريبني تمورت لنا يا غنا تايت ما قلات نا وصدر دارا كاش اذا الونيسات ما قلت ليش هذا العسكر لا تيد الونيس دي غريبني تمورت لنا ليش دغري مسكر هذا بحال إلي نكون غاب كمان الساعة والله صافا الحمد لله اقلع شويه فوالا سيد اشفرار به على خير ان شاء الله ان شاء الله. هذا كنت نتمنى الناس ودر غير شي ضروري السفات فوالا نتمنى ثبات فوالا داش غادي نضا الساكيو زعما تي قلتي كي اللي بي فوت كيستيون وساكيني انا كيهضر هو باقي خاكين غير جيسكا وي باقي ذا سكيخ وي absolument vraiment moi personnellement j'ai du mal à le digérer hein. Oui absolument vraiment c'est des bons joueurs. Oui قاعد نسي انا فينا جيان سورتو يوفا ها وي فريمون كيقرا يمكن يقومي من المنطق. وي ça fait mal شاتني مي après تجي دونيت مي شوز سيو فوالا تخدم تدخل من الشوليس اي بي سي فري تيفصل تيتا وي المعنى راجيسكا كان راجيسكا absolument فوالا داكي زعما كيما on a eu du mal à digérer l'affaire guinéenne oui ça fait mal هكا صافي مال قرحنا كي مسوي الحال لان فورا كوميم الى سيرم وي نحو جيثن وي المعنى فوالا نو اين زرا المقرض il a je vais d'arber il a je pense que c'est un point de vue personnel à dire Touran je vais d'arber la GSK elle doit faire un grand travail de communication
Ah bah oui, pour équilibrer, pour montrer qu'il y a de belles choses à la JSK et il faut vraiment faire un effort parce que il faut, citer la JSK dans des faits divers, c'est difficile. Pour faire oublier ça rapidement, il a fait l'effort nécessaire باش ادوق من باش ادفكن un maximum de belles images لا JSK لا تورا باسكو تورا على كل حال كاين خدمه ليميسيون كاين السياره نهضر في جي اس كا بور ايدي ان بو بور نتقارن promouvoir l'image de la GSK un petit peu mais parfois il nous est difficile على كل حال سيدات سلاسي شريف من الليل يظل ذاك الرجل في فرنسا il va faire un nettoyage il va faire le oui la JSK كمل اولي c'est pas c'est le mansa c'est là qu'il nous خليت تكوبي الشيطو هكا ويقول لك سي بون تكوبي وقيل داك فول هذا وروان سان ويكيد يساوالني معاه ناش سلاسي شريف من الليل داكيني ناس il va faire un nettoyage on souhaite السلامه يخدم nettoyage parce que la JSK c'est pas un club de football absolument c'est tout voilà la JSK اسمس la JSK اسمس مقار مدنا الكل يوم la JSK نتولي تساول absolument يظل أزكى absolument ولا لي فوالا ونتا مليون هذا السيسيبس ولا لي ما كريستيانو رونالدو ميسي هادي روحنا اللي لعبه غير جيسكا الطفل اللي كيف هيوف اش الزع اش غلق ثبورت absolument فوالا لا جيسكا موت الفلاس يرقزن لن يرقزن فيرس يغلي غاس أزكى ونتا مليون هذا السيسيبس La JSK c'est un exemple, c'est un repère d'une région qui s'appelle la Kabylie. Absolument. Voilà. Et la Kabylie, il est reconnu mondialement. Nous avons dit le foot. Du Koulcha, du Ferouzda, du Nif, du Harman, du Tarafdja. On connaît des exemples pour des autres. Donc, c'est les chefs Mellal, ou Delmouloud, du Hervéis. Donc, il est dans une équipe. وزمنا اللي ياكل في سن وي اجي على جيس كانوا انا ربي ما نسمتي لا جيس كان انت ربي تيرت ما يولي هنا تصربي ولا الجاي انا مع سعيد يزال سورفيا Non, il n'y a pas de Non, c'est votre point de vue, je le respecte, c'est normal. Tout à fait normal. فولي غارزنا جماعة هذا أنا ربي إن شاء الله سمورتنا تيسفروا بها على خير تيديو ربي الصواب تيبقى ربي الحقيس إن شاء الله تنميرتيك جاي لنا جماعة فولي غارزنا رتوفاف صح ميرسي مراد ميرسي ميت سولض تنميرتيك ميدي كريدنا الله يسهل. Donc, Mourad, il faut l'image de la GSK, il faut qu'elle soit préservée. Nous دي الو انواع دي السوالن الو خير دمشق خير لا سلامة غني ممكن نعطي الغارة الله يسلمك شو دوزيام فات تسولها عطاسك تسولها مراد سي بوردو لا سلامك مراد زمان كل فوا يطلق شيء واحد دو موي لا سلامك مراد سي بوردو تزمر نفتح لابيل فيديو ما تبغي rien ne vous oblige والله ما نحب ندز في كلمة روح كي يعجب لا اولاش فلاس طريقي راك قدامها اولاش فلاس روح ينيد شي بغا تديني الصومال جوستومون في ليستوار كي بن يوسف بن قاسي والله سانسيرمون سي سكوندالو والله سي سكوندالو اللي نخدم انا كي وي باسكو فرونشمون مسخناطاس ليماج لا جياسكا زارني تصلب سلغاكي نهضر انت نصوض غورك فوالا دونك كيفاش بيه ضربي دام واحد اش بيه ضربي بن يوسف كي سون ثلاثه سمرار
Et tout déjà qui dit, c'est déjà, il a eu un problème ancien. Bon, il s'est excusé pour ce qu'il a fait, mais avec la dernière nouvelle affaire, bon, c'est un problème de jeunesse qui n'a سمحناش, il n'y a pas de problème. Mais tout le monde يعاود ويعني يبوي الجراي الناس يعني مقاسين, c'est vraiment c'est dommage. Justement, moi, je peux dire que c'est bon de Jarès parce que, sincèrement, sa façon de s'exprimer, enfin, je ne fais pas un jugement sur une personne, mais sincèrement, sa façon de s'exprimer dans les interviews, il va me signer, soit c'est casse. Et de toute façon, ils sont exclus, c'est officiel. Hein? C'est officiel. Tant mieux, tant mieux. Il a quand même mauvaise grâce, même si il doit avoir quoi, parce que franchement, c'est la première fois. C'est la première fois qu'il y a un scandale à GSK. J'ai regardé l'émission de la télé de Harry Smith. بعد هضرنا تسمعنا في GSK الناس الكل يعجبها الحال. Justement pour il a la GSK pour faire oublier cette page. Parce que c'est une petite page noire de la GSK, il faut qu'elle soit oubliée rapidement et passer à autre chose qui puisse valoriser le club et surtout les principes. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, ça demande des moyens. Oui. Déjà, il a les joueurs, il a une résidence à Ndaïlil. On ne peut pas surveiller des gens qui sont adultes, mais oui. Il y a quand même un minimum à faire. Oui. Voilà. Je pense à moi. L'Europe des joueurs professionnels qui touchent 100 fois plus que les joueurs algériens, mais de toute façon, c'est le mode dans le football algérien. Hein. Tout le monde c'est incroyable. Oui. C'est difficile de régler le problème, mais bon, de toute façon, couche de sauvegarde. Oui. Il faut. La GSK doit donner l'exemple pour la jeunesse nord, voilà, pour les sportifs nord. Je peux dire, il faut faire. Mais il faut faire un plafonnement de salaire. Je peux dire, il faut que tous les clubs suivent. Oui. Il faut vraiment. Les gens qui ont 20 ans, 21 ans, qui touchent 200 millions. Bon, je ne dis pas que les joueurs de la GSK touchent 200 millions, mais je parle en général. Voilà, c'est pas facile de gérer ça. Je pense qu'il y a 21 ans, 22 ans qui touchent 200, 250 millions. C'est difficile. De toute façon, ça viendra. Tout reste un projet. Le projet de la GSK avec des joueurs, ils sont d'un niveau tout juste moyen, mais RZ, avec les moyens que le club va avoir, avec les investissements et le retour des investissements, il pourra se payer de grands joueurs. Et en plus, ses propres joueurs, il va avec le centre de formation, avec les projets qui sont à l'académie, etc. Donc, elles seront quand même des joueurs de haut niveau. Non, franchement, je ne désespère pas. Sincèrement, j'ai confiance et les dirigeants de la GSK, il n'y a pas de problème, ils ne sont pas fautifs. Je ne considère pas qu'ils sont fautifs, c'est loin de là. Loin de là, on est tous avec eux, on les soutient. Il y a toujours un début, on est tous derrière eux, mais voilà. C'est juste que ça nous touche parce que la GSK, j'ai jamais entendu un scandale à la GSK, jamais, c'est la première fois. C'est une première. Absolument. La première fois d'être à la fait d'hiver à la GSK, on a c'est la première fois qu'on entend ça, mais bon, Inch'Allah, une question de Mohamed. C'est juste qu'on n'entend plus Del Mouloud. On n'entend pas, il y a quelques jours, je commence à exprimer, il y a quelque chose, Del Mouloud, bon, lorsque il y a une grave question, voilà, chaque fois, lorsque un sujet a besoin de ce qu'on appelle une solennité exceptionnelle.
نتسا إما راه يهضر يوزن أول هادي يبدو أول أول عندهم الجميرة يون هذا سيكشن أول ذاك مولو ذا سالساج فوالا دونك نتسا il ne vient pas pour sur les plateaux يشبه يضربو ويحمل راه يني غادي يروح سور ان بلاطو بور هكا نقارنا كاينين بابوتي هضر تاكي غينا يدويهن غاسنا غينا هكا il faut pas ça porte-parole officielle c'est-à-dire ce qu'il va dire c'est officiel c'est solennel هكا نقارنا كني Comme ça fait un moment que je ne l'ai pas entendu, pas de souci au niveau de la direction. Il reste un machin, mais bon. Non, non, d'ailleurs, je viens de diffuser la photo Younes. Il est un peu. La photo nécessite Taïwan, la cellule de communication, la GSK. Il se vient tout il se vient un peu. Je suis, on dirait, déçu. déçu, c'est-à-dire touché par peut-être l'affaire qui nous dit. Donc, voilà, mais c'est quelque chose d'innovant de la GSK. C'est une journée d'études, une semaine. L'hôtel Itourer, voilà. Donc, السكن ديال عندنا غازكا لا دا السكيني دا السكيني وي دونك تلا دا السكيني يحضرد دام تسقرن لا جورني كيني تساعد الناس journée pédagogique, c'est la première édition pour des gens qui sont spécialisés dans le football باش présenter leur savoir et les entraîneurs des catégories, les petites catégories. Donc, il venait de Tunis, Aïboud Miloud, à côté de Soualim, de la photo Yakini. Donc, il n'y a pas de problème. Ils s'entendent très bien, ils font un bon travail ensemble. Voilà. تذكر عرفناك دا محمد ذاك الهويه ديال السوالن تنمرتيك ميرسي متسولد à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, portez-vous bien et bon courage, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, نتكمل ويبغى ندي السيبول خلا كاينين خلا يدون ويبغى ندي السيبول 0772 13 88 88 ستوي الفايبر باكني يسيل ماذا بغا غادي السيول ماذا بينا غادي السيول ستاوي on appelle vite دينم ودينم يا با بروبليم موت بغا مالا سيولو التليفون يا با بروبليم دونك نكمل ما تبغى هذيك كان وكيل النصر الزول النصر الزول الخير الدموع لا سلامك النصر يمكن تسيلي تصبها ابو زالبيا صباح الحمد لله الله يسلمك الحمد لله لا سلامك امك الله يسلمك إذا شرع ديني ضد السكين سكينك هذا غاصنا في الحوايج وي اسكابري وي هذا غاص في الغاشي اللي هذا محجز من يخامني لعنه هذا اللعيب لو كان الشعب اللي غادي تقايد ملي غادي تخدم من الحوايج هذو من كدينا اللعيب تقرر القضيه كاين صري غير مكوغال اللي دار نيطون كاين قضيه تو ميريستي القضيه صري غير مكوغال تاع كان نتصرف كاع كني يخدم لنا كدينا مي ما تشكوي دراجه النصر ما تشكوي قبايل وكاين الكرا ils sont c'est vrai c'est quand même 6700 يكمن ذا شو ديرني rien ne dit باللي داكيري ما كويس زعما الحال عندنا انسان نظام c'est l'enquête qui va déterminer. Je pense pas باللي وسند طموح لا ريجيون هكوك لا ريجيون هكوك تنيني حسب برد ملاين وتداو تساول وتيجيو جواب
فرنض يعني ترى انا تعرفون ادي تسارع هذا وحي خنشلا غادينا دي زرم هذا انا هضرت راه لوجيكمون هذا ترى ماشي يا روح عند اصحاب بومردا ساون يا صلب بحال تيجي وزيو او كشاف ترى انا هضرت انا دابا بصح انا خاطر دوا العالي اللوجيك انا دابا حتى راه وسن تحضر صفر دينا نو وشني انا كاكي ني نبرو باسكو شيت النيل تا راجل دا النصر شت النيل ديال القبايله نياك ريان نديك بلي افيكتيفمون كنت لا ريجيون ستادير دنيني سي دي جون سي دي سيتويان كي سون انكونسيون بوتيتر نوان ولد ولا شدو ولا نروح نصدمن ولا كيلكو سوا ان سافغ نروح عند المهم اين يخدمن وتواقف على وكيف غاتي الدنيا ايه بصح مي ما توالد غادا واحد الغاشيه كيناك لا القفايل نتحزي في صحابك القفايل نتحزي نخدم الحوايج القانون نخدم الحوايج يعني اونور غير الدنيا واش تقول هذا هو العالي نهضر نخدم الحوايج يعني كومام اوني كولتيفي لا ماجوريتي غير انا داموح انا كتصور الراوي كتصدم كني تنطوطيك يعني ابري تصور دينا اكيد دفع لا بوليس تبعتها اللي تيجا مرتو غلطك نار وخام كانت تبعتها اللي كان بركه خدمنا القضايدنا غير خدمنا راه كنقدموا خدمنا لا نورمالمون زرقاء كاين دابا الى عمرك الحوايج مي كاين الى عناك 6000 السطاد هكا ضرب بهم السطاد 6000 بيرسون 6000 فامي زعما يعني خامن مازال يوجدنا كمام مازال يسنف كان راه عندني في صوره يكون يونا يرجعوا على الناس كيدو غاشي اوك سان بروبليم سكنه اي نعطوا هكا كان زعما تحرك تحت مورت كوماسين كل يونا يخدم من الباريس وي مالوريزمون سي سي يعني ونا ديني غلطه العيب يقول ما اين من وكينك لا رجع العيب ماشي تنطوطي كرفد روك تصدم كان كيرو اي حامل مثلا اللي فكنا انا مثلا كان في شهره تصدم ما تقول يعني عندك لا نارشينا وكنا سليمان شاكي اتقع التابوت غتفغن ويا يوكل من اللي خدم هذا العقل هو كيما كنلعب كاين برماني يخدم سي دو نابورت كوا انا بلا خدمه بصح ريسبونسابل فوالا بلا خدمه راه غتخدم انا كندير بوين بريان سن بوين تيلاوين سن مولانا سن يا انا رصتي بورا غنتشمى لي زابارتمون يلا مشاكل كاينه بور موا مشاكل كاينه المهم دابيتود نكوني صافي لي ساعه الحوايج اللي كاينه كنخدم الخدامي بويا مي صغيره واقيلا يبوظ الفيروس مني على ريجيون منا هذه تيهضر بي توت فاسون عندنا السوفونتون اوفيسيالمون فوالا فرونشمون سي با كوم سا داموح يعني كل يوم اللي يقدر يمانيس كل يوم اللي يقدر يمانيس كل يوم امشي تبغي تمور في القانون ابسوليومون امشي تغيطيه كدير لو صافي لو كان ماشي الحركه كيما كيقدر ندموح والله ريون ما يصدمني بيان سور والله ريون ما يصدمني ايوا ولا شوار نعم بالك نوان ولا شوارثني دي سوفون هذه كل حاجه تبان باللي غنشوفوا تناول السي ار اس اسناوين لا بوليس لا جوندارميري البياري اسناوين كلشي هذا ايوا تبان باللي غنروح حنا نتشوفوا نعم لا مارشينيزي فوق دابا فوق لا مارشينيزي يلاه صدم تفضل بو خدمتي باق كوم كوا ناسيونال خلاص هذيك الحكايه غير فينيتو كنقارن ولا القانون والله لو كان كاين الفو كان ادابليكين ابارتير دو 22 كاين كي قاعدين كتابليكين لا لوا بور تو المون ونا يظن غادي يخلص بيان سور الشعب اكاديميا نكوني الشعب يمكن يون يغسل ما نتشوت رجيف انقاذي منا ابسوليومون توت فاسون انقاذي منا
toute façon, tout ce qu'ils ont détérioré, etc., ils vont le payer. Hein. Voilà. C'est logique. هذا اللي غنقدم واحد شارك راه كديما كاين بريد اللي سرقان وكن دافنا بريد هذاك الطواقيع ما نتصرف لا حتى حكاينا كيب بلا ماني عارف كيف وهذه هو الشوفطه وهذه هو لي روبيني اكسيتيرا ترى دي غنحط بحال الحوايج نظام ان شاء الله يتصاوب راه مي ان شاء الله تولي الحوايج صغيره غنكيضرهم يعني ابي بري. Je l'exclusion. Enfin, l'exclusion, ça veut dire c'est la résiliation du contrat. Donc, c'est officiel à la GSK. اختار هذا موح وكاين اكيد صافي واحد 3 مواطنين كابيبرين دي موان دمي كاع كنتصاور بشاشني مكتكيف في الشيشه. الناس يمكن ترى ساكي ابري الى يسي دو دير كوم كوا تصاوراكي تقديمي لو لوكنيك ساعه المومونير دوينا اللوكينس تينا التحفيفينس يبغي غير نكملكش ما غير لا بوليميك ناس معليش سواراكي تاع بلاص جاسكات وانا نخدم على فلاس لا بوليميك نعملوش دير انت دي خدم نكون تروح لو بوز اكسيتيرا مدنا تبع نسوسب اكشي شنو يتنح شماله كارغوري يتنح شماله ما بدي غنت يا ما بيد سيد شنو مشطوح فوكاسيون على كل حال ما انت يشتغل باسكو نورمالمون يوالا غنشوف خدم وينا يتبع على ساعني كارير بروفيسيونيل يتبع على ما قلنا خما لي سيبورتور دي قارن خدمني لا جياسكا خدم وخدمنا لي لا جياسكا توجور لا اوتور خدمني مولا نسل اي فهم يعني تقرا حين كيما تقول فاش خدمت اي مولا سامسون اي مولا نسل اي سامسون لا جياسكا اللي زا بروتيجي il a essayé de tout faire وكنا دي بون جوار دوزني افغانالا المولا نسل باسكو سوسو مني مولا نسل سي سوردي وي هادي فكي مسكا دي فكي مسكا دي فكي بابا سكا بابا سالي تفقموشيس تبع على ميس اي تدق على هاد بركات شمشاريه اللي العاليه باسكو الزرف انا يجوراكي انت هضر في جوراكي بارادو دوبلي بار ساعه بار plus les joueurs ils sont bien payés à la GSK d'abord. Oui. Ils sont très bien payés à la GSK. يعني par rapport à d'autres joueurs qui كانوا إلى GSK. تورا أكيد كان النصر. نعم. إني يدن كوني تورا ويكيني l'affaire نسن إكلوز كان قارن. Parce que ils ne font plus partie de la GSK. خدمنا يسني عجبون صاليرو كاع. ذا الشيء اللي خلنا تخدم la GSK. Pour faire oublier cette petite page noire, et qu'est-ce qu'il faut être pour se prémunir contre ce genre de choses. هذا مو حلو جاسكا يعني au niveau de ça il peut rien faire. لازم راه كل يوم تخدم شون بيض روحو يسدم. Oui. يعني لوجيك نورمالمون ان جوار بروفيسيونيل اللي بروفيسيونيل يسعى باللي يسعى لا سياست يسعى التينس العادي يسعى الطبيبين الكلوب يسعى لي زونطرينمون يسعى لي بريفينغ تاع لونطرينور يسعى من المرا يروح من المرا يوغال ماشي لا جياسكا راه يخمم اشون بيض فيهم لا جياسكا تخدم طون طون اون فوا بار موا نا غير اون فوا بار 15 جور اما كني تخدم مساكين ولا بلي بوعلام لاروم اكسيتيرا والحاجه هنا ديجا هضر غير اسمي يروح بنادي لو كان خير يروح انا اتساوي ما من تحت شي روح خفيف اتساوي دي بسيكولوج دي جون سبيسياليزي دون الفوتبول بروفيسيونيل نهضر نوعينا كنقارن انا نوعين اسفهمن كل وين يعني الساعه ما ستاتيو comme ça, il faut faire comme ça parce que la carrière nous parce qu'un joueur professionnel il peut pas faire plus que disons يعني الحاجه العاليه. Après le reste كوك ابي لاعب كان absolument pour le plaisir. وما كنت 10 سنين اللي بروفيتي 10 سنين هكذا اللي يسمع يصور دينيس يزمر غادي يخدم ما يبغى il fait plaisir à sa famille il fait plaisir à son entourage وميم طون تاع غادي تجمع يصور دينيس غادي يخدم الحاجه غادي يخدم فنون
فوالا جينيرال في الديتاي مسكشو غادي يخدم مي باسكو الجوار لاكاريير الناس عندها مفتوحه بزاف. دونك il faut pas qu'il la gâche. نعم il ne faut pas qu'il la gâche. فوالا انت جوار ب 10 سنين خدمه يعني لو كان ديوالي مليح 10 سنين هكذاك كيما كنقارن تعرف 24 يعني تعرف فيت فيه ابسوليومون هكا كيف فيت تعدي الوغ راه هكا الى كاشي سا كارير ميم جو بونس لا جي اس 4 تشاي غادي يروح على البارادو كيف الي بينيا وبارادو وي ما يبقاش يدس مي يبقاش يدير عندي ساعه اون بار دو ريسبونسابيلتي يولا باللي اشوك خدم ولا تتابع على انت يخشم يسبوا فيه اي با طومبي بور توا روحوا تورد الزيم الحوايج هذا باسكو لا جي اس كاين ميريت با دي جوار هكا كيما ابسوليومون c'est-à-dire on doit dire بلي لو كان زعما سيدي جوار كيفون لا ديفيرونس على جي اس كا حدني ما عليك قول ربي اورت ماركين اورت كندير بون باس رنون لا دروك رنون الهيوف كاس الهيوف قول ربي روحنا ورد الزين الحوايج هذا pour résumer النصر pour résumer c'est des exemples c'est de mauvais exemples à ne pas suivre voilà نورمالمون tout ان شاء الله كان ندم حاليا ان شاء الله يعني تركت مع الحوايج ان شاء الله كان ويجي كان يسعى يتكونسومي تسيلينا رويه ان شاء الله تسيلينا رويه وخلاص هذا ما كان يفو ايفيتي هذا ديلي ويا فوالا افيك سيناكي ما قاليش ورني بغينا راه دي زيكزومبل وي لكن سي لا كاتا اوسي سي لا كاتا تنمرتيك اكون جنب على كد تسولنا جنب على كد تسولنا نصر تنمرتيك لا ودا الى وادي الرئيس ميرسي كضيدنا تنمرتي كيما تسي كضيدنا وزاد في دال يدنا ميرسي بوكو النصر دونك كان تكمل ما تكملي تدويل تزمر مدى السؤال السؤال واخيلا الو 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 الزول السلام عليكم ودي سولني لعنا ياك ذا علي سي فرنسا علي سي فرنسا انت جاي فرنسا سي كرون علي خلاص نورماندي لي جون دو نور ها لا ريجون دوما فوالا جيرال لو نورمون فوالا صافا علي صافا الحمد لله قرار سي هي الاخبار كاع في لي جواني لا جيسكا لا مالوريزمون سي شوكون شويه نعم لا سي شوكون شويه سي لا نولف جيسكا سي دي تيتر سي دو بون بارتي غانيي سي دو كاتقرنا غني Il y a une décadence dans tous les domaines, hein, c'est pour ça, il faut pas plaindre uniquement la GSK, il y a dans tous les domaines quelqu'un. Malheureusement. Dans tous les domaines, franchement, الشويه اللي كنا نسولف يمكن الجزائر، هذه اوروب ذاكيني باغ اكزومبل ذاك ديال فرنسا، رارمون تصل ذاك كل حاجه، باغ اكزومبل دي كام ميغيني طارو 4 كا دون لاني. تينين كومان لي جوار كيني خلعان ويفان راه من صور ديال جيفنسون صافي باسكو ان سبورتيف نورمالمون ديجا ان سبورتيف سي ان سبورتيف ديجا يخدم كل شغل كيما ماشي محسوب فيك اما ياسي ويفا اما الى فيرس لا ديريكسيون سي ان سبورتيف نورمالمون اللي فارق ولا شغل كي قلنا سي مالوريزمون تروح لا كارير نسن في لا فوتونسون الكلوب ولا فيك خساره روح المثنيه داود نويض فور فينال جيسكا تلحو
ماشي de la GSK. La GSK, c'est un club. Voilà, ça fait des années, c'est la première fois que je vais à Guinée, donc. Va se remettre, le club, il va se remettre. Véchou, c'est une petite page noire, voilà. Ouais, voilà, pour. Voilà. Villeneuve, quand même, c'est quand la GSK, les joueurs de la GSK. En plus, cette année, avec des nains, ça, quand même, parce que cette année, c'est vrai que. Ils sont bien. C'est qu'il y a les joueurs, ils sont bien. Ouais. Même l'encouragement, les dirigeants, voilà, dans la discipline. Absolument. Mais quand même, voilà, pour ce voilà, il y a une meilleure saxamie, c'est voilà, il y a une meilleure. Ouais. Après, il y a quand même une série comme la tension. C'est dommage. En plus, nous avons 5 journées. Les joueurs, ils sont chassés. Franchement, ils sont chassés parce que c'est des joueurs au milieu de terrain. يعني دوزيام تور يقول شي تود في كينار من بن يوسف مقاسي بليسي كالك ماتش بن يوسف لي بروميي تورني صافا مي ابري دوزيام تور كيني c'est pas fort ces derniers temps. Voilà, les deux. Ça va t'attacher que je me le mouvement à Guinée, sûr. Parce que ça fait depuis les décembre à Guinée. سقرات وين كاين مير في لا سيزون برومي تور نينا يندير ولا ديجا با دوزيام تور يكشم ديريكت ليكيب يتماركا يخدم دي بون ماتش اي تو سا مي سيتني اي فوالا تروح لا كارير سي دي جان اون بلوس شحال سنه 22 ou 23 ans ça fait mal واش كان واش نورمال يبغى تخصص سيسبوندي par la fédération algérienne ou parce que تورا نوثنيا نكوني نبوت كان في لاج اس كذا شي دنا باسكو il y a le côté judiciaire تورا qu'est-ce que va décider la justice parce que c'est une affaire pénale donc est-ce qu'ils ont prouvé في اللسن فينا normalement c'est prouvé puisque la GSK s'exprime à Kagui donc ils vont être présentés à la justice elle va statuer, elle va juger l'affaire. Il y a le côté judiciaire, le côté la FAF, qu'est-ce qu'il y a au plan disciplinaire comme joueur, ça viendra. De toute façon, elle devine à quoi il fait. Voilà, il y a quand les joueurs qui sont là, ils ont 2 ans, 3 ans, 4 ans. إلا قلا كارير نسى يحبس كل سبور باسكو لي فار القانون كلشي والله يا غينيا إلا قد يحبس كاريمون مون افي سي سا لا سوليسيون باش يكونوا يحبس سي باسكو خاطر ما تسبوندي دان جوار 2 زون 3 زون تنبلا لي انا اللي لاعب انا ريتي تنجيز يا با بروبليم دونك وي سي ان ايماج سيني فوالا قيمه 2 زون تونطرينيا غدو غالا نورمال il n'y a pas de problème. Mais là, normalement, il y a des règles. Voilà, tu fais faire le choix et c'est fini. Tu as à part le Houmaini. Oui. Non, c'est comme ça. J'ai qu'il a بزاف. Ça fait l'année Guinée, on fait 4 ans, 5 des joueurs. Le championnat algérien. Un certain nombre de joueurs qui n'y خبرنا الشغل لكن. Absolument. المهم, j'espère que la GSK تلعب bien. يسن عم بيسن c'est bien. إن شاء الله. هذا لعبنا deuxième place, troisième place, première place pourquoi pas يعني tout est possible يعني tout est possible bien sûr oui en fonction de la détermination des joueurs ما بغانا نربح كرا ما فورسين يزمر الحال pourquoi pas voilà même la direction même la direction حنا شويه non qu'on maintient par les joueurs dans la tête le maintien mais normalement ما كيقارن تصوضت غلط بارتي en deuxième tour normalement تبدين البروجي تبدين ليدي نلعب التيتر ولاش تمسخر نلعب التيتر ابري ما بوينت انا غالب ابري مي حسيبك نقرر نكون نقرا البروجي المانتيا دوزيام كومين يعني كيب الى دوزيام تصالا سيري ما كيدافع فيري Et normalement, il faut demander le maximum pour avoir au moins le minimum.
C'est ça. فوالا انا كي دينا الميركاتو شتويه كي دينا الصح سي بوريا خدمنا الميركاتو جيسكا فرونشمون وتبونا لي جوار ابار بن شاعراني بن شاعراني يعني سالني فو بوداك النظام مي عرفني النظام دينا فرونشمون امون افي كاين في كان في لا شونس لي جاني ديسو ويا ويداك باسكو ما دوران جوار الميركاتو دوران جوار الميركاتو يدير كان بلوس ماشي يتسمى غادي تبوجي ليكيب كاين ولا سي ار بي ولا غان جوار يقاد رحمي ولا جيسكا ولا لو يسمى انت كسي سي ار بي اكtuellement et كده بلوس سي غير خمن دا ريكروتمون بصح سي ار بي كنا جوار يسيحوا ليكيب يخدم دي باس ديسيزيف يتمارك لي بوت يعني يبان دي ليكيب سي ار بي مي ما ما غاداش ماشي بور في كان دشر على ليست ماشي هيديني لا فيديراسيون سا 5 جوار يقدروا هذا راماسا 5 جوار هذا دوا 2 جوار لاعب خلطات 5 مي فوالا فاجي لا جيسكا خاص ديجا افوي خاص المينور جيو لا فونسون باسكو خاص ديجا تقول لي بليسيور تيت لي بليسيور يعني تيت فوالا ثاني الكاياك يعني 2 جوار هذا نظر les suspensions, etc. Voilà. يعني إلها البروجي مي سيت اني دينا الصح لا جيسكا لا تيروح شامبيونا ديك فاسنيس فرونشمون بور موا يكون تخدم من 2 جوار تروح لا يعني جانفيني والله العظيم ردون الشامبيونا سيفيك ولاش ليكيب فوالا ساعات تاكل مشاكل وتيبني تروح في ليسما ساعات دي ماتش ديفيسيل ساعات سياسي ساعات جيسكي ساعات سطيف ساعات دي ماتش فرونشمون انت البحاره دي ماتش ديفيسيل بور ليسما بارابور الكالوندري ليسما جيسكا لا جيسكي سا لافونتاج ابسوليومون هكا جيسبيغ ان شاء الله ان شاء الله مو نلعب الله فيك ان شاء الله طيب الشامبيون ولا حاجه كان دوينا الله فيك سيتو لا جيسكا نو نومي ديال لافريك فوالا فوالا باسا كنت موجود خويا توت لا كابيلا كل سيبورتر لا جيسكا الميرسي نون صحيت ميرسي تلعب لي ميسي كيك ميسي هذيك يعطيك الصحه خاصو نساو الناس نسلس on continue tant qu'on peut on continue تمرت نولا كنت ود السوالن صحيت ميرسي صح كيبقى على صح سلامة دونك نتكمل مثلا ما تسول ما خلاص دونك السوالم داخله يدون ما تحبس ما نحبس سي كلار خاصكني وهذا الدناوين ثرا من السلم سياسيا كنت تظلم نعاود لا جيسكا تخدم السكينه une journée pédagogique. Donc, la première édition, il y a la GSK. La journée pédagogique, elle est depuis les conférenciers, Mas Qasmi Hassan, Mas Laron Boualem, Mas Hamdani Mohand, Mas Mihoubi Ardouane, la formation du jeune footballeur, Ketoualim Takinim. Donc, la formation du jeune footballeur approche et tendance nouvelle. Il y a des hôtels, donc, de Kinim, la salle de conférence, l'hôtel Kinim, عندهم يدبون غطايا كينين أتصل حضرن اللي باسكو على خاطر تملي تاكينين مسنين نعطوش سنن لكن صغارن دي جورني بيداغوجيك سي اون ديريكسيون سورتو لي زونترينور لي بتيت كاتيجوري لي فورماتور كي يتبعن لي كاتيجوري انفيريور بيان سور ماشي فون ديما وما رملان الحوايج نتا سيمانيس سبيسياليست الحوايج كاينين دونك بوينتريتش مع التميد باش نهضر ça change un peu de domaine. Nous sommes
ادوان بزاف فورمين لي جوار سنتكن ان باكاج تيوريك عندهم هذه السنين باش يكون بالفوتبول والسونس ريالينس والسونس كي يتسيليو لوروبا كويت خاطر لي جوار كاينين يسون ديستيني بوتيتر لوالنس دي كرون جوار لي زيكيب اوروبيان لي زيكيب دونيت مره عندك حوايج يزمر ان جوار لا جي اس كادي سوا فورمي لا جي اس كا يزمر يلعب دون اون ايكيب البرازيل عندها صغر هاد الحوايج كاينين ويزمر هذا تنيني فلاس لافونير وتنزرع دونك دوا كاينين فلاد في مليليتا كاينين درزان نهضرن السيرفس تاعو لا جي اس سو فورم تصور كاينين كتولي داك يكاد ويا اللي يوتونيت بس عيبو يلود ونهضر في اسم لا جي اس كان البوربور ولا اوفيسيال لا جي اس كان لكن اللي كان ويا يعني كان كاينين مسمول القاسم مسرح كان اكو دوي اداره من غير في مليليتا كاينين فوالا دونك سكي في لي دو تام اسونسيال وكذا احسن يخدم هاد الناس النظر في الناس كاين ناس كاينين يخدم سبيسيالمون لا جي اس كا سي ان سوبورتور يتعايش في لا سويس نورمالمون احسن موريتار احسن سمح لي مالطا فوالا شي عاد دي فوتوريتي يخدم تنتيك لكن ليكيب لا جي اس كا هو كيشرك مثلا هو اكيد ماس فرونك دوما إما تبغى مثلا والث غير تيمزدوغين يدي توفرغن صور سلام السلامن طاس سلام السلامن يدير زان سوفون يتمزدوغين كاينين عندها زدمن كدنا لا ولايه زدمن ازال 637 تمزدوغين يغورك شمن عندها يدير لوايا كاينين هاكويت تيزوزو لان بليزيور سيتي واد فالين بول ديكسيلونس نعم في سقارن درع بن خدام درع على الميزان بوغني واقنون درع جايب امشي ديرها وهي كاينين زد من 6730 قمدانا نوثني سوا شولي نسن رفضنا نقشر زدغاني تمسلوغين كان هكا بلا تسريح سي مالورون ولا ما خص ويكينين الى الدوله تنتروسونسي تنتعاون الى خنتعاون الى خنعاون الغاشم بالواجب ما خصن الى قدر نولها غرسن خاطر لا نجرسن بلا الشك ويدي خصن الى تنتعاون الدوله ما الى غلطن اللي سنا قلنا الى تقدر حق نسند الطلبن ما زالت تبنو ان شاء الله الدوله ما فزات كل اليوم الحدث نسكمل كلام يسلم اتوالي يمكن وكاين التصوير ديفاندي انترنت ما تسلم المارشي اللي تروا زورلوج ذي باب الواد يونو مارشي ذا قديم يقول ماشي ذا مارشي اثن ثقام اثن ودنت باش نبلاش كذا دفنونا اين النظام هذا مورد الميزين شردينا الزين واحد نعم ما يكيني غير مكانينا وفي غدي فاردان غرقا وشي غلا الباطيمات باش هذيك شميونا داخل الباطيمون يا لطيف لا جاي فهمتي تعيش نستقصى بنا يوت قرنيش يونو كوميرسون ديالنا نعسم كيتعيش لكن الناس شنو نديرو حنا مش تروحو ديك فاردان غلقني فاردان غلقني شنو نخدم لك إن دوي ذاك كويس نوزو ديك فاردان كويس ديالنا إلا أنت ما كاش الدنيا نوتني بغا نلعب تعيشني لا مني الباتورة كومام في سواعين يلفو الناس يلفو فار نسيسر باش هذا يفعل لكن ديوث تمطوط اللي ثمن بوغني تفرض تصويره كينس عندها تموتس فوناس نينس تموتس تسرو كتوقن معنى يفكد ربي إرجازن يسديون كفوناس النظام كتزيد توالين ذاكينين ديوث تربعت بويد يخدم الخير قرنا ستروان الحلال تبويد وين سيد وغنا سيد ناس رانا سيد
يغص أصنصون أرنسيد أصنصون أرودنس كتسوالم الدفون الساكنين أسنين تنميرت نون أذيك تفرارلين ذيت مثال نون أكا ناس الدفون نون دوز فوالا شعل الخير ولا ونسن أسن يرى ربي الخير أكثر بويا فوالا تسكي تصور بويا الساكنين غادي يهضر مس قايد الصلاح الجنرال قايد الصلاح يرزان وهران بلا الشك هذا دياوين غفاين ايدي تسدون من بعد من بوتفليقه هكا الحزره مسلوي بوتفليقه داين يروح دورا ميلاق اليوم ميلاق تبدل الحاله ولكن اذا يسلم بوساكينين شبيت ربي نصور درت تدويلت مثلا انقروا ما يبغى يسيول اقليه ذاكيني غادي نهضر في اللاس مولاش بالك تهضر كان شي طوح ذاكيني في تسقارن ماشي نهضر كيما هاد الفورم ما كاينين لو وليدي يكون اول ديال الفورم كاينين يخدم ذاكيني دونك Malha, ça doute de la GSK, est une équipe très faible. On a plus de bons joueurs. Là où des Sewalen, donc la GSK est une équipe très faible. On a plus de bons joueurs en Kabylie. Les enfants sont actuellement pas dans l'URI comme avant. On est actuellement dans les crèches, laissez tomber. C'est votre point de vue. Le passager 61, ça va venir dans le projet de la GSK. On est de 100% Kabylie. Mais il n'y a plus d'enfants à former. Ils sont dans les crèches, pas comme avant. Avant, tout le monde jouait au football dans la rue, plus maintenant. Les mauvais résultats sont expliqués par le faible niveau des joueurs, y compris ceux de la région de la GSK. Eh bien, c'est votre point de vue. مساء الخير. مساء الخير، لا السلامة. أنا ولد سوالا. النور يعني والسلام. لا السلامة النور نا عبد النور نا النور لا السلامة النور لا السلامة. بعد نهضر كان في خصيطة كاع قطر ما كاين جي اس كا. إلا قالت نكسن ويكي وإلا قالت نيسوتوني لعب. زين كسنتنا اوفيسيالمون باسكو إلا قالت نيسوتوني لعب ويكي بغا ناس مسخن لي ماجي في جي اس كا. هذا مسخن كانو هني واحد سن. سوليمون. هذا. هذا ولا بيان سور. يعطيك الصحة هذا في لي ماجي ندخل راك انت مغارق هنيا. اثنين عطينا الصحة صحاب بوغنية ودانا كي نداين يدهان ونساعد يهموه القبيضة قديم ماشي ذا جديد. ابسوليمون. لا ذاين. هذا لا سوليداريتي هلا التقديم ديهموه القبيض. ابسوليمون. تموت تسفو ناس وغناس يدافو ناس ذو وندوز. يعطيهم الصحة. تاكيد التقديم تيت لا كيما ماشي كاين مالغري عايشة هذاكي كرات ديهموه القبيض. ولا علي. مي زرير تستاكي مول القبائل لا سميتو بعض فوناس تخسي غير من السيد ماشي عايش فوناس لا وي يعطيه الصحة يعطيه الصحة يعني رانا ناس اين تبغى مسكت مغاربة ابسوليمون ونحن ندير ربي الخير صورس ان شاء الله ويعطيك الصحة القاسم. ميرسي بوكو نتساولوا فوالا انا بريدنا من المغرب الميرك دونك هكاكي تورا ما الا ولد ديالنا عقلي هذا مولاش اللي كاينين هذا عندي المفارق باش بيد ربي وقيلا المفارق 7 دقائق او نيني كون يدميلا ازك ما يبغى ربي سيري مرجع كون دير خير لنا ارتفع.
كان نخدم يوسف فوك لي ميسيون تصاولوا اكيد درنا. معليش انا نكمل لي ميسيون ما تبغي شرا داوي. لا سلامك يا يوسف. يا سما شفتي لي صافا الحمد لله. انسى السوالد يوسف كني اميك انسى السوالد با سوي سي كليشي لاكارين. لا سلامك يا الله يوسف. يسلمك. روح غادي حبسها لي ميسيون لونسير الجينيريك كلش السوالد ناس تيدنا نو دياوي دا شي فات دياوي مرحبا يسك. الله يسلمك. Bah, ça ira qu'un flash JSK, oui. Justement, avec le parcours à Guinness, oui. Bah, il est surprenant et canite. Mathématiquement, tout reste possible. Oui. Absolument. Donc, on espère que c'est le podium. Oui, Inch'Allah. Entre la première et la troisième, et voilà, comme ça, on va encore renouer avec l'Afrique. Inch'Allah, ça viendra. C'est ce qu'on espère, Yakulia. On est un peu choqué par l'affaire les deux joueurs. Oui. C'est une tache noire. La GSK ne mérite pas ça, honnêtement. Oui. Avec tout le sérieux, depuis le jet turbo, RSG, normalement, on a toujours exemplaire. Absolument. Mais c'est un problème de génération. Oui. C'est un problème de génération. Absolument. Mais en tout cas, la GSK, elle sait régler les choses, il n'y a pas de problème. Absolument. Quand il s'agit d'un problème disciplinaire, ils agissent en conséquence. Absolument. Ok. Merci beaucoup, Youssef Dissane. الله يسلمك. صح merci Youssef. Voilà. À la fin. دونك اكاكين يوسف يسلم فك تدويل تاكينين مالوروزمون باين الناس نحبس تدويل اتنفك بالك سليماج مطوطه كينين يفرحن وميدوغن تفونس اكو دو ويندوز زميس بعد ميس تموت تفونس ناس دي ثمان بوغني كني ديفا يتساوي الفيسبوك يفيدكم ثم دي تاكينين ونيني اكون جا ديال الخير لهنا وكني دملي لا ازكى ثم ديت في 6 مديت 7 ديت مورا تبرانيين عندها ادنويت ديما غفلاش جيسكا اكد وين دي طارون ذاكينين ديت مدينه تنتيزي وزو ديت مورت القبايل ديت مورت الجزائر ولا غورون ما تبغى هذا الداوين دا شي ضرون دينا غورون معنا نكونوا راه دياوين دينا دا شي ضرون ديما راه غادي تساوي فايبر لا تكنولوجيا كي راكم تساوي باش نهضر بويدي انا نبدل فيك وين نبدل يسلم يفو اون بروفيتي نكون نخدم كان تمليل نا ان ليو دو رونكونتر بويدي انا إيه أكون جا التصويرة كيني تمارتا كيني يومي ران سيد أسوسون يقول سيد دونك لو سورير دي تمام بوني ميسي وين من بعد ما كنت زعما مياوني تموت سفونة سنينس كتبين داكينيا ستلوها في سفونة سنينس طولان تموت وغدا سيد ففونست انا سيد اجندوز يدس الميس كتسوالي ذاكيني ديو الترباع يسعى الخير خمس ثروة الحلال فوالا ثروة الحلال رانا سيد كان ففونست كيني دميس رانا سيد الفرحة ودميس تنمير تنسل
كون جا 6 تصويره ياكيني ادنوغال ازكى يدون جاكون ذي الخير لهنا